Alofa lava malore soifua usi mai whaafonga I talafa o Radio Samoa. Mo mori Amerika le sa avea mataitai o Cuba o Raul Castro I le taupule fasioti tangata Amerika atoa maisi ana sori ngatu la fono mai le vai tau le pepsero I vaono na whaale tonu waiva ale le lua le bao Cuba ma Florida. Mata upre nei pe na riputia le BBC, wa tua I ai Castro ma isi to lima I le whana ina ilalo le vaalele a le Brothers to the Rescue a to ai ma le fasiotia o tangata to o whaa e au fi ai Amerika to tolu. Wa iwa se furu whata usanga o le soifua Castro I taimi nei, ma ua whaeru e sui mai Amerika o le amoria fo I Castro I le whaaleanga ino le vaalele. Whai mai le suiro I a Siria Amerika I re whaangalo ina e Amerika ma le Presidente o Trump o na tangata sitiseni. O le afonga ina ia morianga I se whamasinonga I Amerika a wata ua isi ripoti o le moria ina le Amerika o Castro e ono o ai ina tau Amerika ma Cuba. I Rusia whamai e lua le leiva ale le tau a Rusia na o lātou whaawau peo na whaalawalawengia se wa ale le sipai lunga tonu o le sami uri po le Black Sea I le maasina taruai ma wa whaamaonia ia whamtalanga le matanga ruenga o le puipuinga. Ta ua le BBC o le isi wa ale le tau a Rusia na matua I lata lava I le waa sipai dea ma I uina a fiai ma le emergency system a le awaa se manu le lava o le sira fia o le au waa na mawhai una wha au wau matotu rau ele saonga le mū. Pai mai rau sue o le wha maoninga lava lea o le tūranga la matia o ngā yoinga a Rusia e whaia I se waa lele e le o wha au penga ina ma e tere lava a fianga wa lātou ngā yoinga nei ma ono tutupu ai ni wha lawe. Wa wala awai nei le matanga ruenga le vai whafole United Kingdom I a Rusia e au lava o na sila le mataupule nei ma whai I ai se wha te tau. Ua matoi whaarira le fia o le minister le vai whafo Australia Penny Wong I se tasi o minister Israelu na ia whaasoa I upenga ta whaelangi se video lo o whaelo ai le whaatinga ina o se kulupo pāngo tāle wali putia lo ono au fia ai manitangata Australia. O le minister Israelu e suafa ia Itamar Ben-Gvir po o Ben-Gvir, minister o le puipuinga le atunu o Israelu sa ia shea pe whaasoa ata o lona asia o se no fuanga lo iei tangata e lango ia Palestina le o lo tau fia I le mai o na o fia I le kulupu mai Gaza. Pailo le Nine News e o atu to sutasi tangata Australia na pu e Israelu o no lo lato te ia Israelu. O le video o lo whaaido ai ia le una I ina o se tasi o tamaita I le foloa ma ata o nisi o lo loka lima wha marusia le wha ato tuturi I le foloa. Wha mai Penny Wong ma le tua tele wa mai mua I nei videos e le tari tonu I ata o lo au mai ai ma la tau te le tari ina I eitu ai ngā yoinga. Pailo fo I Wong wa mai a wha atonuina le ambasa o Israelu I Australia I a wha mauti noa le o a fia ni tangata Australia I neitu ai ngā sāwanga. Wa mai a whaeroa fo I le fia o le pāre mio Israelu Benjamin Netanyahu I ngā yoinga le minister Israelu lea o Ben-Gvir. O le afa tupe leo ni usira ma Australia se vai ngā au I Colombia e te atu I le whawhata wa ingo fuala au whasa ina I le Pasifika. Sa unora sui komsina o leo New Zealand Mike Johnson o se au so e whaabau malo o whaatu ina nei mara whaamoe e au I nai whaamatalanga e whaatatau I uto fuala au whasa ina pe au lufale I o ngā sami o le Pasifika. Whai mai to tasi le isi sui o lo whamautu I Bogota, ma o le a ngalue mata I tū matari atu I whaamatau, e a awhiai Australia ma New Zealand ato ma le Pasifika. O lo whairua I le vasa nei I fiti, ta I tai o leo mai atunu o le Pasifika e meise o na o fiti le isi atunu o mata I tuwina e fōringa o lo whaamautu atu iei le tele o fuala au whaasaina mo le tufatufaina. Taramuri mai Nauru, wa whai ara whainga mālo Nauru se whatanunga I ana tangata whainga ruenga whalawa I tele, ma tangata whainga ruenga kampani e umia le mālo ma whafo mai fōi o le atunu, ina I austa ia le One China Policy. O le whatanunga rea mai le kāpeneta ua whaiane, a whaeronga I le motu leo le atu mai Korensia, le 5 sepuru waru tausanga o lona whawae, Constitutional Day I le vai asanei.
O le masino Januari 2024 na sui ai le whaaloalo na uru mai a Taiwan maanga i atua i a Saina ai whaato a lua aso taro na tōwhia le presidene o Lai Ching. Ta ue li pote le Veida New Zealand o le mai o le whaai unga le kāpeneta le aso se furu rima le masina nei whaatonu i nai tangata i austa ia le One China Policy ma muri ta iai. Whai mai li poti wa leto iai ni sui o upwhai o malo a Taiwan i Nauru talua na ngai Nauru a ngai ia Saina. Tala nara Veida o sa mua mo le nei fo iaso manuia ngā renga o whenga iai.